Mundaka lehenengo kaletik, Luchana bigarren kaletik, Iberia hirugarren kaletik, Portugalete bosgarren kaletik. Están tripulaciones. Ok, segundo. Oihu bat adibua izan da Euskal Herrian. Eta etxeko jaunak bere atearen aitzinean esutik irekitu berak diegetara. Nor dago, zer nahi daute? Eta xakurra bere nagusiaren honetan loizekuna altxatuta eta karrasiz altarizkan ingurua dute. Le sacamos a la Tiempos finales de la anterior tanda, categoría cadete masculino. Arcote 7:07:40. Saspi 0 Saspi Berrogui. Ciervena 7:09:93. Saspi Pederachi Berrogui Tamairu. Bermeo 6:53:34. 6 Berrogui Tamairu Ogoita Malau. Deustu B 7:01:79. Saspi 0 bat Irurogeita Bederatzi. Kaikua 7:10:36. Saspi Amar Ogoita Masei. Itxasoko Ama A 7:06:60. Saspi 06 Irurogei. Tiempos de Ciaboga de la tanda actual, categoría juvenil senior fémina, Mundaka 2:37, Bi Ogoita Masaspi, Luchana 2:23, Bi Ogoita Iru, Iberia 2:25, Bi Ogoita Bost, Portugalete 2:27, Bi Ogoita Saspi.
Bigarren ziabogako denborak, Mundaka, 5:32, 5:32, Lutxana, 5:02, 5:02, Iberia, 5:09, 5:09, Portugalete, 5:14, 5:14. Joven, eta gamileak hau egin kontatzea denboraren galtzea daiteke. Urrengo txandako tripulazioak, Arkote, Deustoa, Kaikua, Deusto B, Zierbena, mesedes hurbildu irterara. Embarcaciones de la segunda tanda juvenil senior femina, Arkote, lehenengo kaletik, Deustoa, bigarren kaletik, Kaikua, hirugarren kaletik, Deusto B, laugarren kaletik, Zierbena, bosgarren kaletik, mesedes hurbildu irterara.
Urrengo txandako tripulazioak Arkote, Deusto, Kaiku, Deusto, Zierbana. Calle 3 proa. Stop, aguantamos ahí. Stop en vacaciones. Hogei segundo. Pasaentzia txandako denborak, Mundaka, Amaika, Emeretzi, 45, 11, 19, 45. Luchana, Amar, Amasei, 49, 10, 16, 59. Iberia, Amar, 37, 48, 10, 37, 58. Portugalete, Amar, 36, 94, 10, 36, 94. Lehenengo Ziabogako denborak, Arkote, 2, 25, 2, 25, Deusto, 2, 36, 2, 36, Kaikua, 2, 20, 2, 20, Deusto B, 2, 26, 2, 26, Zierbana, 2, 30, 2, 30. Bat, ez da bi ikagaitzen dira. Akababa. Etxeko jauna, joaitena zira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurten besadatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero egin gainean etzatera eta loitera. Cuando vayan para allá.
Bigarren ziabogako denborak, Arkote bost, 0 bost, 5-0-5, Deustoa bost, 26, 5-26, Kaikua lau, 53, 4-53, Deusto B bost, 0-6, 5-0-6, Zierbena bost, 18, 5-18. Hirugarren ziabogako denborak, Arkote 7-43, 7-43, Deustoa Sortxi 16, 8-16, Kaikua 7-26, 7-26, Deusto B 7-47, 7-47, Zierbena Sortxi 06, 8-06. Embarcaciones de la siguiente tanda, juvenil masculino, por favor, iros acercando a línea de salida sin entrar en el campo de regatas. Luchana lehenengo kaletik, Elantxobe bigarren kaletik, Ondarru hirugarren kaletik, Deusto D laugarren kaletik, Arkote bosgarren kaletik, mesedez hurbildu irterara.
Arkote, amar, emeretzi, amar. 10-19-10. Deustoa, amar, berrogeita emeretzi, laurogeita bederatzi. 10-59-89. Kaikua, bederatzi, berrogeita mazazpi, hogeita amabi. 9-57-32. Deustube, amar, hogeita iru, berrogeita zazpi. 10-23-47. Zierbana, amar, berrogeita maika, laurogeita malau. 10-51-94.